Munyakirugu na nchebu na botambo mwanchomo tegereri konkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya asubuhi bwana. Njema sana, Mungu wetu mwema. Nyasaye nomuya Chinga kichonsi ne chinga kichonsi ere nomuya ere nomurwa kale naende nomuchya kale walenge naale bono naende nabeo kale na kale njianere alpha na omega yani umuchakano nomoelio. Monene nomuya bwana munyamabera mange Obwanchani bwaye nobwekerengo keiguru mbuli nekerengo tokorengo nyale igoboro botambe utanyale goikeria to igoboro bochiedense tokonyara goikemuri nsore igoboro bugale tokonyara kumugania ekiyagera bwanchani bwaye nigoboro bwogukumia maisa ningi nedaya kai ingana lyaere adira majali moyo litalia limo igakuru kwenye sae igwa asante ekero murabe muguheta sa mache ime nimbe amonainwe sabuli na moba muguheta se chindoche tichikobamera na muheta so umuriro timogo sambwa gosomurire kebemberi toko basaria. What is the difference? Na muheta so umuriro timogo karaki na muheta so umuriro na gose okay igatenga na muheta so umuriro timogo sambwa gosomurire kebemberi toko basaria ekebemberi no mutindi no timogo sambwa toko basaria, so there's a big difference. Yes na ende liete kebemberi ndimentirawo agiagurukwa Nyasaye na wagenda makuru maime olile bitudwa no so nyanchance lakini ayebu no muntu ncherende yonsi urathage kumurigia aye murigi chomonyore ekiagera no murangiri from any state to baise kwa wamba Paulo mbo baetekera barengejera gatako manyanga ngaibale nabo bamurangiritie akaigwa akwambia bana ni Mungu. Kuna jamaa hapa mungwano yako rukunga Jeff Vini akora magane chichi catering yechi bintu bingabu nebyo nabuga nga agorokwa Jeff kwa maana ya Geoffrey na nyorere Jeff no Jeff boli Jeff literally ya Jeff for Geoffrey. Yes na bonataka komanya kini ya coincidence rada Jeff coincidence rada Jeff igara ba kale bitu bya catering tuomera ndaga ndebi ngoza buse sana ngokomera maya ndebi bana komoja no mungino rukunga Dorothy tegerera gaiga na jamaa mungino komoja dango no mungino ye taira isara gojaga jawa tira nataka kumya kerengale no mungwa ndali bakora nere by the way okukwanga Jeff Nyakundi bona ene chef buronge ngutakande keraba asiye abantu ba catering bale nataka kuraba manya nyiko nyalekana naba bunanko babwatando busani mapera batu amanya ndese ere die kande tanga ke ko kurwali ora na go sera dige jiko nachi takangereza kaliro kalitwa kwani tukuruze yegeria o de ina manda ya bike ni vete kera kumanyire bigutambira nde bikuru kuzenga na biko biguna kuyialia biko na woka kandagira kana kukangaruka bone kera kumanyire na ende kwa rosiri busani mapema na bokororo goeta ni majika ali bakuna goetie karakara na bagosera igo okorera no nyenkirikire gai na agasulio mendo na neko communicate baro batasira idielia agaroro ibo bekere wegara wegere chio oiro mukubwa bo bekere chere abara tu agaje busio obetere watermelon akoraje uruke na matunda rio gae mwajere mukia bache na soda byose wagukware guchimira kongoro ko morangi obekere ni chama tigoro butumire chama tigora ndio that is good akili kero wajire kegedi mbuyo bajiro de jogo byagwa wajidage ruguri omuntu imukiria baje de soda chire muino tuingie magazetini tuzama kongoro ko morangi asante akina Benadoni kurukero kali wanasema kundani wamezama kabisa na akina
Okangonye Peter Omosamaro sema wakundani kumpigo tena zaidi. Right. Mwacho mwadari karibu sana tukumanyia liya mulikirina kwa uchinguru manasa magazeti yeli tukulie lero litukulie Jumatano WCW talikinisano na isi tuchimuti nyuga oga tano na kabire asumu wako yo 2026. A very very good morning. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa kuwa nene gazeti ya The Daily Nation talikinisano isa tuchimuti nyuga tano na kabire umwako 2026 litukulie kunga Jumatano usebu WCW Women Crush Wednesday. Yeah. And by the way otara lete headline ekente kia keumbu kia irire direction ye ngao. Yeah. Irire direction ye ngao. And I think bantu mbale boneka ba wait sana. Wakongo mono. Yeah. Wakongo mono because nkeligento kere raisi. Na mutegerera mugabano mukuru James Ongwae nakuwa natamangana malito sana na tegerera tabaga kaba Council of Elders ndio bakora una James Matundura kurwa bono tima itinge gokorekana no asa ogosonsora ngotakira kokorwe okay me yoko nyari chikenza chikoba in such kind of a crisis mwene tarwe direction kiwente gekolekane so chikaniso manyete chiro chinchikenderete na masaba kawaida so mubwekano lakini injiri gotwara nguri chigo tange gento kubuna kelinkeba kiabeire no nataka gocha bwana enare korosi musingi okay musingi nare korosi odakwira bwaga bwaga yereri yake nare korosi musingi ngaki tochi na obale barabuka kawaida ngo saba bale gente kimbako nyara kugitanga kiabeire bono bona soko gaya negente kinkore tubare imena inde asingincho ya masabo na kerokende gokeani mabirira ndonsi yakobo ngoko bareta na babara amwe berete bo thought ne initiative babwenete go chaki babwenete specific kanisa ki but we see organizations jiri kunga religious organizations ekiagera we need a solution ya keumbu yes walo kiagera abangina tata nao chebakwana malali bakote banga kutoka kurumambi ndoraoni wojo batera chorus yali yes chigali gachigweta chia drop was jemoki na kubora kiagera keumbu njanya gotwara muganonga bunoria. That was a sad incident and brigadier siasa njarengo korukale naire na beragendera gochibosio ende inyorwe nga kuruwali no mugakanya chae no akurwe ruti kurunya chae no akurwe ruti elia actually abarayi baito tigabatume kabana inchi buya abarayi baito at one time balenga bana inchi buna ababono abana inchi abana bako abarayi abachinguru abana inchi especially abasai we understand imirimo teyo lakini ekero musao gutumeka gukora ibintu buna biria ingi kwanyora mbwaita kikwanyora egasi yo kwanyora usengi kiaba nitakire tubulia maboli make cha tuingie magazeti kwa heshima kubwa wanatupatia headline Sabasaba losses kai Sabasaba losses asara yanyolekanete gwetera asiri tukirigaria Sabasaba liarenga igoro maiga yaba Kenya kogosereria ngango kora bali ngokorobekano kuko tajiete koba to a largest extent iga ndoche ebiche bikira se headline ige korokinga na kia basigari babegeta magupa harabatangete kigali especially kigoso aso mu Nairobi nemechiende menene imense ya Kenya ige ntukiairerete koregana n'umugano uyu in fact why toraire kake umugano ugori kuri ase page ya kabere paka ase page ya gatano narimo so it's one thing yes inki kiaire ta sare ya number 1 bantu bange mbaso ya TCBD goro they didn't access Nairobi was not as busy as it's always busy Jisukuru tata baka jiasiege tuwe Jisukuru bana ambachiete especially ejichiko genda chi day school ahirinde bale gweta basi ngiyiweta maguncherale number 3 abakoli obonjoreri abanyene ngai bale ngweta bachikora chiduka okay ngo bale koneli thank you abantu bakoni chindagera chi restaurant chikwata view
chindagira njiasa dikita bantu chifriji igense ya Kenya lituko liegoro igone holiday yarenge na motegerete Jimmy Wanjigi okatebanga this is a public holiday default. Yes, ikiagera akere capital city yense eko banda lockdown that's very serious. They get very serious. Kola lete headline yao because ni madrasa majibuatane chibugato bwa mate sana ikigera lietandire kuwata kukwana losses yina kuwata kwairuka hasara tele hasara tele hasara tele na bagote bagaiga bakabika alame liyo gokumia bono bagote banga igo yali nga sale nene nyuma ya serikali gosieka chipara chinyinge ekyo kigosoime y'omuchu Nairobi unenchera yemo yogotimya obulendi na kolimi kegima okorobekana okugwa saba gwakorekana teri tukuli olekera gotebekana nga chielibu chia abantu bale gokora chitaro chiabo igo bakwa mete era abanyanyimbo basigeta sigeka chipara chinene na gotanga chiroli cyari so especially mu Nairobi igento kirire tasale nene kwanakigwa emergency ya Kenya gaiga ndoche nyumba yokorosia machiko ya bunge nene ya Kenya parliament kama kawaida fence yabe getwali sengenge yabe getu na I think obale ko ya connect ne stima so no mugana obwera ire kabisa ase epechi ya kabiri bagotebanga ni asara ya 77 mugano nora sinchero yubugara sipiche kabiri gazeti ye Taifa Leo na kwa kwanire kongana kyabanyanyimbo babege tobole ndia sinsemo ao chibicha bono nchibekire gai gangana ki street chinyinga so mu Nairobi cyarenge kitabwati bantu na abayigeli babwene bomanya bantu mbale basogete bakegotema gokorokurobekana bakabwatu ndocho monda imogiri gai sana abantu ngusuna ni kubalenge sana 10 mbabe getubyara kulenga numugano ora sipiche kabiri gazeti ya Taifa Leo egotebekana nga abantu 10 igo babe getubyara ime yo mu Nairobi kolengana no mo police commander ime county ya Nairobi Moroke Isa Mahmud boy actually buna jiskuru twate bachia sigetwe aborokiwa mbachieti skuru majete nande binte byabiri bigosumbuka abana actually yangerete bono buya tebetenga political unrests keep learners away from classrooms again so kiabere ne naronge kelele ndubune kekera lirigo sekurobekana konde abantu bako affected na wanafunzi kweli kabisa watafikia sangapi kukava ile syllabus yao mugano ino rasipichi akabepechi akatotoka iganibuka to robotic na kibono naende bado uko ngangana na bokoro kabisa mapambano bado yangali yanaendelea igori yeli tukeli liya 77 madembaro baru wanderete litukeli linde koleta system libi ame binge korwa se umurayo kabere ngaki Daniel Moi ngote babale ga igoro ya Raila Odinga, James Orengo, Paul Mwite, Gitobu Imanyara, Kiraitu Murungi, Njeru Kadangu, Muhisa Kitui, Martin Sikuku, Masinde Muliro katia banda bange bali baru wanderete multi-party democracy back in 1990. Ya vile coincidence mko kwa actually igora sepeji gatano limo gai gasoka tebange yabe tena inde koroka nanga chibijeji bado nchiri tu ayeterete 1990 abantu abagwa tuko mukunji na hintu no tu abwate tuko so what are we talking about ama tukanga bunaya ntoko ya shereke njera gitereto bauti yarokanienga egento litukeli liare koegerera 36 years ago bono ige change nere yana iconically usakoligereria ekegerege ntonki arwanderetu igekaba achieved we achieved multi-party democracy. Can't we celebrate that? James Orengo na tebetenerega for the first time we talk about the president evintumbira implement so azoga gozana actually robot uruno rora sepechi akatotuye gazeti ya Taifa Leo at the same time ngoko na baligoro yo muna chibina nero orengo chinga kicho ureko gaya nibina sana akero multi party democracy yare kurwanererwa ngokwanero muna chibina ukorete miremo
ngoso ritayete wiki gambere kenene kuru kwa Godfrey Omondi Tunya nere gasireti ubugima bwaye bana chingaki gosiri tukuri igoro an iconic judge. Yes. Asama ngana yobwegererio matha karwana arenge guciano na roja gukwana kurwa bona muru nyangoso bono narenge nyangoso narenge nchinya matalechi aro gede guru epeji yakane chibiche bwate chinyinge sana ekwerende epeji yakane bwate robotika ga chibicha. Yes. Buna bakuru chibicha buna yarorekane timu y'umucu Nairobi buna abanyanyimbo tata bamuagire sana no enke umbwa bwo abanyanyimbo mbabekiro sana embo songa ali kapito babujede sana bakanyegete baranze to badimugete mugasoka mabujiso rwete koru ocharu mugaru irangora gusuna ni gukora tata akia zama beraja sae nganje nde tomugano uyu uraiga page ya 11 Yesu Nazareth yakomo esa agia ngagate student unrest spreads as school fires rock Nyanza na ende tata chibura buru chiangere kwene kigwase chisukuru nemerero yachakire gusamba chisukuru chinyinge chiyayire na ende sofa Nyanza achikorwa buna toko kwana naye bono iga right now isukuru ya samete yaba murande yete gose mara gatatu na ende rero abe komuri ya gatatu abege tomuriro edomu gerense as we are speaking abana bali batagere gukwanira umanyete I like you waziri yomo ubege tu ase chisemi tinde ndiko mukwana ningo bono deti bantu bachakana ndikumbwate nchire ngao lakini umu waziri naro ulenga ase wizara yechisemi aye baramba lenga babeliro ege ntare gokorekemo igaga kolire imburom na baita ke tuna kwiroberia lakini bono ekente kingi kiare gokonya umanya kuira na finally ukwanira abana ubaho gosemerigete arego ndeke rasi monyora mwalimu teyo boli leso nikie bwente ko baba yes aruete ko rusuku nyuma yes mwalimu kio bwente ko be kirasi mechizeji garwalet so why is the Ministry of Education quiet igoro yamangana yemerereye I don't think umwaziri otalire sukuru ende yauzi yayire I don't think ngeki wanatara kuona kende ikere bono lakini naigweto mujumbe nyari bari masabo ko aligania abantu kirare gukwana sekretasene kemo gotebanga nere chief guest naje kora tamagendero getare nyari bari masabaga muwaziri kwana na siyasange muwaziri nabona igweta wechi semia iga Kenya so maito muwaziri no akurura gongoro rwagusi so I think kango address this okay. Issue that a solution but ya atrigger a conversation tubura ninga ki okay wanafunzi fine ingi geko gera mugo samba chisukuru can we have a conversation to a point of equilibrium that is what I'm talking about abana manyete bali mu very trained to some extent bali mu bajagire kwera yorase gasi yabo bake
ebanyora maitenje umwalimu narinde tutotototega ige talk show busaigo ananyora bari muno embarabuo babero overwhelmed because abayiboli babatigira abana they don't care. Yes. Bari barosire. They're tired. Kie. Abari na barumba wati family jia. Ejagero umwana urukuruka agucha pako kuminga ki umwana unga yarwa. Orosana amenyete. Mwalimu abona akubutigira abona kyo gonkonya. Umwana gategerere tiri ukwana bo. Umwalimu koso umwana oyo nzinyire. Arora naye bunogokora. Ono mwalimu sinyu polisi ngoira. Tigangende back page bimbo ataniende gwa kwani gazira ase gazeti yaiga. Abasako. Tukena maega pi. Ase back page. Keko kwananga what do you do when your child is a saint at home but wicked away? Namagara ligira. Ebeji ya magega. Hey. Omwana kali kadata ngosa chihudi njere chia chango abantu bakubeka sikwisi bakomoga so barete. Inki gozo muntu yarengerete umuntu are saint nyomba akire. Chingarega. Are kona geta unereti pi. Yesi mi bwana. Naye toli concerned as a parent. To gutaka kumanya umwana yo unereti hanezi biye akare gukora. Yarengerete inki ka gukora. Ngayarenge karasoka kuchiyanga yajia. We don't care to kanje ndika after mweko era banda baturwereka. Hakitu arosire. Monta ujie kanisa kapisa bolio porwani yuri after. Lakini tigaya ndezuguru. Engesera kwimuki. Tatoko yo monengesera kera sukuru ya moya alikuigora imebagaga. We need to have a candid conversation, otherwise this madness must end. And I think no waziri wejisemye mu principal secretary mbabu ata big role. Because you cannot sit and keep quiet. Ebintu bigo koleka bigo kumia in your ministry. Ekiagera eventually umuibolero kumio mate. But we cannot wait for the president to address these issues. And yet kabata ba waziri appointed constitutionally. And we know the role. You're cabinet secretary. It's unfortunate. Ani igoya abanga bono okorango mu waziri gaire minister kini abwate jimba. Talishua akora ikaze ke toy guri kondo iwe ti ora chaka kukwaro mukubo yo bwate mere mugaki. But the 2 term 1 term ziju what korosi gira udia video kara ikaigoro. It's very serious. We need to be serious. We need to be serious. Umaete brigadier ekero kwa irwe mirimo. Ayonye kwa irwe mirimo. Kore mirimo. Wosonye kuroche mazingira yo kore mirimo ide ayafai toka. Yeah. Toka. Jisalimisha ro safi sema mimi hapa tindi bitange gente. Na hoje prime minister yensegete aka bintu bikamokongera akagatebanga no haya mazingira ebigende kyangenge. Joe Biden bolyugabe olenge president ya America. Ekero nenda wachorunge second term. Alisema no. Siwezi. Rigio nominate monto mwao. Yes. Get somebody else. Taringa igo kwabo muliri umanyete. Ibonero kunga statesmanship. No hedi mai dige songo wena igule kiwata. No to some extent. Na igule sensitive. Yani ensengo ikere nyasabe ke nkoro ya yega kiasa ewene tekova. Ohiningo. Professor George Saitoti, the mathematician. There comes a time when a nation is important than an individual. That is it. Go ikerere ngaki ense yabe nene bono goitani umontoyo mako tebanga for the sake yense. I think Raila Odinga played that. Na temeta ake several times. Raila Odinga sacrificed. Egera rekoranga nje Raila Odinga otherwise. Tingo ya siku moja sitakuwepo lakini nchi itakuwa. Nchi itakuwa. Na ndio nchi ipo. Raila hayupo kwa sasa. Mungu airehemu roho yake. Bana. Twakotania magazeti ya ndo jabono. Lakini bona mba kiroge kibo women rep especially kurwa se county ya Mombasa nili ya Kwale.
bono abantu kobwato obwoba musubati Zamzam no musubati onera okorokwa actually tigamba Zamzam Muhammad korwa se county ya Mombasa nolia okorokwa Fatuma Masito kuri county ya kobwato obwoba ikegera abakwimenera babiri bagochorokorwa ko babiri one time so yani umwana goitera match buliri. Yes. You see? Yes. Botuko. Miaka kigoikira na inde inki. What? A very good is question. Is it a disease? And it is a very good conversation. You know? A good one. Nice conversation. Because it's a challenge. Yes. As abantu abangira kini bakirete. Gokoirande street agwe ase dondo. Goja igurendeke. Lero naibwata ine. Igurendeke kwa vinya. Ni makala iko. Ni makala nzuri sana chipenzi yange ibera. Naweza nikayaita makala maalum. Makala maalum. Makala maalum. Ikiagere kineke nto. Special John. Yes. Alafu Mungu anareko kotebanga ki. Why men often date women who look like their mothers? Ojoleke uzi. Opozuvati umuntu abasaja banga okonyora bako cha watu arambasani nabo to some extent igago behave akumajigo behave unangina. In fact Mungu ano yakurumuka no yaotebaga muzovati dara bwata olenge paka kumuhanda olenge strict bundangina lakini gamwajete sana. Although oikirase tima I think kiabere there's a big challenge. Amo wede miyake menge. And by the way, nte ya basubati gaji kamera ya jimuleka. Don't be ashamed. Kubuli wako nga yale chinse chiwairire. Nga yole baka saa ine bono iga. Na bara kula ni mwino nga kiona bono nga kila jisi minini lakini deep down ni mozajo by the way. Omanyirenga kisa zirere hivi. Ni chari ni moino. Ninchari moino. It is the nature yo mozacha correspond arrogantly. It is nature. Okwata bachikamera chikumuleke egente gino no kero seri musingi umuya omanye ko gekwana buna kere. Azichiseke de berongeto to kusenda ikeye. I'm telling you. Tigakoi gubo no musubati ko somonge no nyomire. Ingango hakiro mosajo ngankundu seri alendumo. Eli talindumo. Entraje go discover. Talindumo. Ne response tu yakawaida because maybe as abantu baikaraze te bale abantu babo abazali baye ya bade baga ikaraze ego deep down lakini deep down finally by the way mo kikuru abo I'm telling you litukire no bage te korara sekete ikandeka kumbe ni nchari limo ino eventually umuntu irasimacha na ndago cha ninchereto about sana lakini squeeze what is happening Orojo rotoja tali goja man. Ay botega ahora. Orora arabu. Just show concern. And secondly, this is a very serious thing my brother Dudos. Dio. Should anything oroje gento kabe romo sajo yo. Tumwagire dizimi tukoima. Yeah. Tache tipo tukoima toage disimi. Otokire mambi. Ora iro motaro ime.
atari moyo DCI ngo bagukuna mu mutangani Tena. How possible is it? Yani you automatically ora rebo kipi yeah. Ngakia ko at the same time wingenje. Abatanga lipoto tige gakeza badera za uri igoro umuchado yo go simultaneously. Oroche na kiorere sengaki tubwatera nina gakoro ngamuneka. I'm telling you ibintu na igura basibu bagukwana kurwa sichera bale chereme innocently. Umusacha okogenda kwarureka asinali kwale kogenda usinemirimo okogenda okurite siku 3 utanya kuburi gosengwa igete omaye tole icho lito gyokumisana lakini umuchanda okoba akantu gotingale gakwera moinete sabuni yaelire akasukari kaelire nana bo timate so kwakero no bwoba nabera afurashigwe usoli kirwa aga SMS ya kinge I'm one person who believes men equally ndio men equally need love. Onyo muntu karota gitubwanchani no musacha bono. I'm telling you. Igiano era Dani ali garo rekerta to vere ro ni ribo ko mona gata muntu irata kiro muntu ko mona ta. Yes. This person needs somebody. Chisturago abasacha bagwetera sika abantu batari gukwana. They need your muntu gukora kintu kieko muntu ko batem. My brother. Tiantu meke example kana no muntu nage tumeka. Yaso bwando. Korore boxing. Anda bakurwana jise se ring babwe bikombe muntu kabisa wake ruchinko bi my friend posta jiro ziri abanda mashabiki no ali lakini yakere break ya ruru what happens kwa ndaro karaze kona geto sarendo obono ndio abantu mbaro obono bakumutinya abantu bakumukora massage chikochi no chite chiko mweni courage chiko mutiyo muntu ndo rakuruta chingundi chaiga eti ya okorumuse that is what a man needs. Kero kwaga songu nense nebintu byakaguchira bo besika twarazo kuritani gojoirane obangusu mambyo boke naende ojikurwane ze yazeringe ongwara roza obe ni courage note bikunga bwana aine jui nonye ngundi eli ata kurunze ya waka naye wono kumwagole next kweli kabisa utapigana na maisha bro ongwara kware de gyokubiza nangi yuli de twalike faction gete etwa tu vanje vite bikogo eto le faction gete modara ro koloro masabo pasaba ki ado ro bwara siasa kera ko bedosti kera ko bedosti go sabirwale mu basto lengo agachaka daga abari sinchu abasta mura around inchu surround yumo mugambi gogora tora masabo Maso ino muzubati orenge maso ino muzubati wede pasaba taraja kagatira kakwari yetekemo ekera basaja baja abikira baruzie akabatebi oja koro mutumani yoruza ipoka kuruza pasaba era ya bebe togera taigu togera taiga igoro Toko jaja etena. No mo kakurwa. Wai kire ko veka maruzi. No mo kakurwa sa. Muganda dole. Muganda dole mole. Okay, ngiye kaba. Abantu bagisuma abandi bakajegelwa maru kuba begetenze bakarembera libose bakabasayo. Ngoza mugukwe ibwetwe. Muntu ina irete chikura. Para njira akwa. Mbona yiki chikwa? Mbona yiki chikwa. Okay. Alitora bajega masabara era igu na igete. Tubatokere dondo. Sio tuende kwa dondo haraka upesi kwa sababu ya muda. Tunaingia basaja ngwetera wale intebi kongusana mra wateba kera toko enda sidondo
akia bakungu tiga baba fe yake mugusonga basacha muono. Leo kwa dondo tunaingia tunaingia Embakasi Nairobi. Embakasi Nairobi. Bana musacho yo mubi miaka ya igatwa na hende gale people. Musacho yo igabwato muchando uyu gwateba abana babwate. Egente kikia musumbuire sana lakini mukaye namuremererati. Asoko na gusibye bintu na muntu monera toja kumugweka ni mwana. So umusacho yo nere myake yabwate yigatua korengana buna bagukona sumugano yo. Yeye pia na susu kwa kitanda bwana. Mwanaume kamili. Yeah. Amejaribu kuebuka temire sana gutike gente kikia mukorekaniri. Temire goko nchirende yonsi taranya lakini mukaya muremerete sana. Wana alimo obabangire sabali bale kogenda. Kuba kogenda sabali na ende nabwate nseme nene sana ali gukigokora sibali gukia. Esabali iyo. Ense monero enene sana ya muganeti agenda se sabali iyo. Ne sabali iyo go yarenge nga igo bakogenda matukabiri bamanye kuira na sai bagukia. Bana gachigwake sabu na ishida yangu jamani. Kutaendaje? Nitaenda kulala wapi? Ntalalaje? Kaki. Igenteki kamusumbua baka akamua kungainereria ngabono taigweti buya akerwale sikabisa akerwale singa elinde bamutigeta agende sabali iyo bakamotebi no. Brother uko sawa tunaona. We twende tu bwana. Hakuna shida nyingine. Mimi sifili vizuri bwana. Genda inukumuranche Mungu akiriso. Onye nebe saye tigamba support yugo. Bwana tachiye sabali iyo asingi njo muchando iyo. Aroche ngango chale konyoro bosoku. Embarrassment asaba sani na kerokende batamanye ti umuchando we. Akawacha kwenda hiyo safari bwana. Lakini mungino yere na understand. Mungino yere na understand it. Akamanya ngendo kiagerotiga. Lakini akaramo bolirende for the sake ngaki utagenda. Ngano. You understand my problem. Nata gete kwenda kwenyolero bosoko bonene. Wana mukaye na baligetie echwara gete tandaro agete. Ekoro kunge Macintosh. Yes, akamwekea pale vizuri. Anamchunga. Hii inakuwa kwa ebitanda buna bienya gitari. Ndio. Very correct. Yeah. Anamchunga kama mtoto. Enteke nene wate babungelinga na mu understand na muremererati. Yuko pale. Na ni jamaa mungwana anatia bidii. Ajituma huko. Ni jamaa kosoba ndugu yangu anapiga kazi. Ndio wate be arulero. Embakasi Nairobi. Embakasi Nairobi. Ononke igorake igenteke twagwana rero nigentekere n'abantu bego kesika bakoerese urakumisana. Na potoragi onchora actually tokerete no embakasi abasubati. I can't speak further. But know how to again take a moment get that sobogima. Ndio. What I can't change, I find a way of living with it. What is it? What is it? Because I need it. Okay? Uwamendire deke hapo. Kiara taka komete kitu kiteguri ndokere kwa menta avuge kinga gosoime. Gosoime. Because you need it. Yeah. Kweli kabisa. Tumalize bwana. Find a way of living with it.
ara gotebanga no ina mwakere chinko ni mwanamke ambaye ana heshima zake, lakini we still need to understand ngakie motoje tunyoro we need tunahitaji daktari ngora nara gotema gusanga ibirengererio abatebanga abana bake ko bagwitira machiburire tari burwaire watoto ucheza sana, so when they sleep wanalala for 4 lakini pia inafuatilia ngiokoria ngiokonyi manyako so menyu ya mogoro especially nyore gazeti ya Taifa Leo mwenye yo mwana manga sinchira yo ikirano gazeti ya The Daily Nation ni bata mango mwanchomo otegerali bana. World Cup imekuwa moto sana. Timu yangu jana bana imekuwa moto sana na game ya Switzerland na Colombia. Wacha nimpishe Henry Gongera hapa bwana. Ligi njera yo kwera yora ayera yora ende yaza meta by the ya majiri gororoka na kulete discussion sana online. Tutaangazia hizi baadaye. Tutaangalia baadaye, acha tuingie kwa egesero gichu gosoli nabo gosolia. Anaingia hapa Henry Gongera msikilizaji. Ngagibwagira. Bokiotesa. Abantu mbabogete. Ositoraji nyumba. Maederere gwa kuboka 11 nacha anya nachiteka jinge kwa miso kibosaiga kwirana yotabana kuye ngoika kusibe chawe nasiba nyoko sibe chawe sawa sawa. Karibu sana ndani ya studio. Asante. Notora ale kabuna bibwatese mu ndani yanara cheki gachi goli kipo sinchiro bune nalere nalizoko manyanga itoko genda gochia kabisa. Tujue tunaelekea pande gani. Imugiro kwa boko kwa semende. Mwingine naona yuko. Sasa tupige filimbi tuanze. Tuingie wanjani. Bas, ndio hapo sasa. Bana. Mabiri ratire sana. Ajiye togo tabanga soda ya coke ni ya muhimu. Game moto. Coke baridi bwana. We. Mechi tamu sana. Ustake jua bwana. Ile ni mechi ya kufa mtu. Kweli? Mimi na byako ro bitinde kweli. Tata. Nabiri nabagendere gutira kirensemo. Kirtugo cha kiringo yo ya Argentina na Misri. Ilikuwa mechi tamu kiagera Misri walikuwa naongoza mabao mawili. Finally Argentina chiteka chomo ile wakashinda 3-2 batige ntuge korokana kimuge tema berira sana. Turachi aregega asama berira yuko komontanya ale soda ya coke nikitogo tebanga ebno bwatetu ikobugurinya bono na gotatebona ko chibosia inye ikiagera ya mona beko era utametire kiye tata kiagera liberera lile iguru tata walisema kweli game ikiwa ni moto coke lazima ikwe baridi. Ni kweli kabisa. Na ndio wikatwe korani wikiranu usibwe World Cup yiga before the kick off. Ndio maana tunasema kwamba unatoka toka yomo tegera liga kero kuchikorera kosoli ndio yonsi ndio ya World Cup. Yes. Make sure mbwe korera tiwi ya bogoli coke baridi chia obuya onyenye mbole. Make sure stock nera se free chia we sign ya coke baridi kabisa. And make sure kama umeenda base umebepa zako kama 4-5 hivi chinke ndu kabisa. No ena half time pale kabisa inakusaidia sana kutuliza joto. Ndono World Cup yiga kigendere tukubwata nsemo rubondali nko genda nene kibintu buna snacks pale. Ni kweli kabisa. Kubwata nyama choma mupira ndo kubumwansu kerego yiga mugurigereria se bwa mumogo sanga bakeme kebono nero. Bana frustration bine chibono tore ko nyarekera Egypt yigwitwa ochenchereria abantu bagutura chi heartbreak hapa na pale. Bali ba Argentina onye ayinu mwana Argentina kero celebrate kabisa that moment of celebration. Ntubwate ndo tokurukanga fili tall challenge. Ndio. You can turn that moment into what? Kobeke ukia uno enenibo. Na kitoko tabangu umuntu wikabwa register su mutandao kuri kwa Coca-Cola football.com/Kenya. Ndio. Kero ku register wa join ri ororo. Bono noroche obo video una boli okobwata kero ke chiri kabisa gose okogete timu yawe yabwire. Kindly go gotiri we kasu mutandao TikTok, gosobe ke Instagram, utagi company ya Coca-Cola. Kuruga go views tiri okonyora ngora igo chiko kokonya konyore nibo.
kabisa ase ikira bokonyora by the way unikiye guchikoera asori obereka go post video icho na bokonyora nga shiringi chiri busa to gachiri 20 nchiko komocha aya naende make sure nga shi hashtag beka hashtag FIFA World Cup hashtag Coca-Cola hashtag on the fields. Yes. Ukieka namna hiyo wana yegura asili bagaligi yali kwebwere nengo na ande bono mbaro babere top 2 creators wale wana yentoko nyora bako korankelinga igo bakubuye TV Hisense ile ya Hisense kabisa alafu ile 43 inch ile 43 inch kabisa babere kwa mboro gimoko beka kwa tebetenga sitting room na yako beko kabisa hapo sasa wana kurugagwo unajipata mse uko fit hapo fresh wana kama wewe ni kijana kenkego heta koranche kweli na kitoko tena one more cock for the game moto cock baridi na ina kweli imekuwa moto unye kweli tumperu wa Argentina msidudus what's happening with African team abana gotebetinga ki si ikitu ifanyiki kwa World Cup peke yake huwa inafanyika mpaka club kubwa ekero chikokosoria abantu ngofiri balenga tulinyanganywa hii lakini pia unaize kwamba egoli iyo mogosori siko entangani abigete egoli ya kabira sensema ya Misri etarakanwa amogosena kurku Hassan pale alipiga chenga mingi sana kurumaega mpaka ngebosi aliagacha kwenda ni assist na ikafungwa lakini baadaye garwajite kulgeria bagatebanga mogosero bwetimu ya Manchester United rende be Sandro Martinez niga gosero tugwebobe igendo kirete FAR overtani goliali na kutigara bonete ya Misri kogendera kubo 1-0 unakumbuka game ya Arsenal nafikiri ilikuwa ikicheza na timu gani ile ikicheza na PSG uliona hiyo mchezo ndio fananisha na mchezo wa Argentina na Egypt Asia ngongu sana na ndio maana waka introduce VR kwa sababu mwetege tokeliri varia yo kenyene na bako na chegento lakini kwa nyora mbale bakaligerere tia replay ngora yani ase ngakiwa kuruka kile kiwambo kile VR room wana kero bakuligire baranga kuna makosa hapo kuna ile communication na referee nazo akora kwa some few seconds no some minutes kwenda kuligire VR ushuko make a decision ngige ndungirigi apeniria yes mchungo tuge sama bas wanaenda Paulo na sungo msana kuja referee yalo cha kwa mwenge tukiribueka overturn over sudden tunge complain lakini bwana senga njachi itakarigire VR of which na gisa sababu yecherete ina sababu lakini sasa hao wa Misri pia ngo complain bali goli yabo ya gatatu bagotabaga onindrere fale genda VAR irgereli there was a potential ngamo sar na bune twase box but VAR fale tejitu kurigere unajua pia si kila kitu kinafanyika si kila foul na referee anaenda kwa VAR abo no magoza kurira na namuro chomo coach wense ya Misri Hassan Hossam ngenchinere togotebanga football teri godi na mangana racism na racism abuse pare anene mono somogosori gose technical bench togokwandre coach akubugulia magoko igora ya cross ayabeke bune njire y'umusaraba hivi tu nabakoligere linga korengana machikali ya FIFA itarevo ya simamisha mpira bakara achunguze gandikira nungikira achunguze asubuime I think referees especially international referees I think training bakonyora ngofunsu bali chi alama chiri chonsi amangana ule upaguzi wa rangi na mambo kama hayo yes na mambo kama they're being trained because again tubune kikabe timu ama shabiki aliasa kokora na mashabiki gwekanaga akora momo gosorigete na we timu yeko ba penalize tugeta mashabiki kabisa mabiri na bagandra tugutirira kiri sana mechi tamu zinaendelea kupiwa hapa na pale World Cup mwana tuasiri chukwata finali moja kwa moja ujo kubwatiga bwina ndabona no gwekorano wekero kero mupira buno kogosorwa World Cup yega paka tare 19 ne kinga no wekorano tubwekero no kubwate soden kendu ya koko moncho matiriri ikiagarana rego turumbuka na bugwi koroisa maberere karagota magotira bono nali mipira bwate tensible rubunda na ndina lya gutira kweli Switzerland na Colombia tata baba njomete ndijangwanya ne chisoda
Coke baridi. Coke baridi. Ndabano video mbere bubiri butatu. Ni ndatu kwa upload munangu kuroiga ntapload. Ikiagera na ruwa kindo sasa na tatiga nga upload kimambe. Semeli ya TikTok na Instagram. Mubi yani ngeligeti. Asumtandao Coca-Cola. Ulio taiti kuliki saa hii anafanyaje? Kwa sasa semeli iyo mtandao Coca-Cola football.com/Kenya. Ndio. Ichole fomu iregali ngororo sana. It is straightforward. Ndio iyo kurugabu. Nyuma ya kwirina sensemeji ga yugo upload video yago kwa recorded motion celebration yeri ko bwate soden ngendu ya Coke kogo siba by the way. Ase video yugo wa broadene kya iga we kotware soden ngendu ya Coke kyagaraga genere ticket ya mase yamo yoko crossering bugo chakre 3000 baka 20000 in a week. Na we got top 2 content creators ngonya robali TV ya Hisense ya 43 inches pale. Alafu chiko post TikTok na Instagram tuwe tag company ya Coca-Cola Kenya. At the same time chinga kichiko ko post tumekacha hashtag mirabona all the fields hashtag FIFA World Cup na poiko hashtag Coca-Cola. Right. Week unapata pale umetengeneza mchusi bana asenchiri ndunje kabisa. Togota one more Coke for the game moto Coke baridi. Right. Le game ya Switzerland bwana na Colombia. We extra time bana we. Switzerland wakampiga mwana Colombia, lakini Colombia bado kutatoje chance tata. Ilikuwa ni kwa njia ya penalty? Chi penalty. Colombia walipoteza. Lakini tata kweli Colombia bagakola Switzerland bitage. Egasia nkongu. Eko likipe gaitwa chinduke baka. Na ngote betinga ki. Tulikuwa tumepigia upatu Colombia. Lakini ndivyo hali ilivyo. Those are the frustrations zinakufanya na siko garatoka kwa tevinga tomo cha kugolia soda yawe ya Coke baridi. Ndio. Inakuwa vizuri tena zaidi. So timanye tinga chiko soli chira kwa soli gule ronchi nchile chechi. Leo tutapumzika. Lakini togo swasige kichi kwa finali go cha rankio. So leo hakuna mechi. Leo tutapumzika. Lakini ndio kama mtu wakumira nase base. Unajua sasa ndio bubu mpira. Acha nikwambie sasa kwanza ndio kunakuwa moto sana. Bwana bandoneji base wakumira na bwana. Na kikwaroche. Bwana ngende kiyo ndio ko discuss sasa hii. Kiroche wana chipito kuibirwa. Hata tinga ya mesinere goti bwana tigaye ngotebi. Nipate yo Coke baridi. Pate yo Coke baridi mse. Tago tiriri bero mumuro yo kulige ezabanta umure na barumba go tiriri bero. Kwanza kwa base unajua unapata wase kuna tumblers. Kuna Coke baridi. Ate chas bwana. Ekero kwa renga ngo kwengera batebeka beka meta Coke baridi. Okomukanya soda kwa. Okora ngapana walitubia uchukua Coke baridi kwanza. Mchiri football panthers. So akisha kunywa Coke baridi akwere libere na sindi mwaigwana na mwaikerana. Toje bona kwa mukanyire. Ekyagara pressure ngo tirere sana asumupira. Inapanda bro. Ekwendekere ngo ta notemba kumukanya biga tu kunya lakini mweso denkindu ya Coke. Unajua kana ukauta mkake, kuna ile refreshment kanatoa mzuri. Arabona kafiri nyingare nganje tu. Ekero mwete iliyo mokebe. Frenda kulige ligata kweli. Ndio hiyo tunasema hata hiyo sasa inakuja inasema feel all the challenge. Ndio. Make sure ka moment kama ako sasa. Sasa nkaba isa kubora se TikTok, ose Instagram yao, ekero kwa register se tokuranga Coca-Cola football.com/Kenya. Ikeranga kwa views, onyore se yao kere iki nabokonyera kwa nyoro nechiri bukomi, chikosu kibosio. Naende kwa konyoro kwa so asirombe yabali bakonyora views nyingi babire, basi eno boko TV Hisense ingia kabisa ya 43 inch. Basi bantu babiri bakubwa. Ndio. Ona na kitoko tebranga gaki one more Coke for the game moto Coke baridi kwenye hatua ya robo finali ama quarters. Robo finali kabisa. Litkoliankyo ime ya Boston Stadium. Ndio. Timu ya France na Morocco. Abono ama isa italigerete because Morocco is the only African team remaining as a quarter finals. Ndio. Ejicheme kebe Coke baridi ntabeba tu 5 nikienda base quarter final. Hatari sana. Na kabagi kangu ka black na snacks ngali hapa pale. Na uzuri unajua kabagi kangu kameandikwa kakona ile nembo ya Coca-Cola. Nazieka pale za mikebe kama 5. Ndio. Nkogende base yalia imeta basani ntu aronde kara nguremo basi nyana bochigo ntoboyi game une ya Morocco tata na France tata bwateliberera by the way itakuwa ni moto. Itakuwa hatari sana. Na game ikiwa ni moto okirasema ikuwe baridi ndio manake baba inakuwa tamu tena sana kweli kabisa. Nseme ndio Ubelgiji wanaipiga dhidi ya Hispania. Belgium watakuwa wanawakaribisha wana Hispania. Ndio. Kwa maana ya Spain. Itakuwa pia ni game moto. Inahitaji ubebe zako
baridi, nasungumzia Coke baridi. Sasa Erling Haaland na Harry Kane vita asichaisha, sinaendelea. Norway dhidi ya England, SG ntindi, who's the best striker right now? Tobwate is Harry Kane or Erling Haaland? Ohasama ndio hiyo. Ai Norway na reka bichuri boli hata Brazil. Ai Norway mpira na makongo Shamba Boys mpira na makongo ikoraza kana Argentina yatigiri ga mpira tatagato olerawo ukwenda direction ndio ando wansia zoko unabiringia tu tubia diria zo chocho ngiri kuchinga nguchia hakuna tongolera gibi ya mpira no mosezi koko tirigana bako nyaruchiri obiro kwa kubaka banana iko kaka ngisi ko chira na goja za ko tuke neti nachigara wakati benga mpira udunda wa udunda kweli mpira udunda wakati unadunda na soda si soda kama si Coke baridi lazima ikwe Coke baridi kiagara ndio turbu kema berero mwancho mateli bono teta abantu bya kabisa ku make good videos. Nataka pale watu make good videos. By the way tuaswere quarter final, tukitoka quarter final tunaingia semi final World Cup ngorere. Aba saa ene kiga ngoro sumurubu video buja ga short video clip kor kiga ino bwate soda ngendo ya Coco go chengre emotion celebration na kadari kapali kiagra mpira no bwate heartbreak sibionse tuna understand tunaelewa. Lakini matigeli benga ya mugusi Coca-Cola kubale entry challenge ya feel it all. Why tutaswera ga toro siri bogo cha 30,000 baka 20,000 in a week. Alafu wali top 2 content creators bakonyore tibya hisense ya 43 inches pale enyerongo mupiro go wansekero kurigere gwa sobwamo batirendo tarekera so gwa upload video jwense ya TikTok na bigense ya Instagram ukureli kyabe member yugo participate as challenge jigembo manyekanta mna feel it all yali nturune company ya Coca-Cola kwenda so mtandao wa Coca-Cola football.com/Kenya Coca-Cola-football.com/Kenya alafu uchore fomu iragabu straightforward tu alafu kurogabu wirane sema ya TikTok wa abroad chikacho wa abroad tubagotag a company ya Coca-Cola Kenya at the same time utumechi hashtag unabona all the fields hashtag Coca-Cola hashtag FIFA World Cup mwancho matili alafu inakuwa amazing sana utulie tu utengeneze mchusi nebyo wabinde kiagaragaiga Coca-Cola bamwere gotani FIFA World Cup moments into rewards. One more Coke for the game ikiwa ni moto Coke wache kwe baridi turumbukia maberera tunakafunga tukafunge Switzerland kabisa mpaka sodinense ya Argentina tarehe 11 quarter finals alright mipira kale miansu kweli pira tamu kila laheri ndugu yangu nashukuru sana rudi hapa saa 6 dakika 45 nikunjue sababisha zaidi ekero enyagitari ya Ram egendete gukinia ebirengo byaye byobowenia nigo bono ere no mogoko kubarigania abarimu amo n'abasigari konyora obowenia